Шубашкарда Китай культурине халалланы хэн еверлі кура вергелене. Үгерджіксем рамы ожынжемар терге евр осталаныз керзем. Шак милбе Анна Донченко художник ишлейт. Учень унын пулдарулы гибе мускаврачеш палашма булны халявара пирим батрада. Китай университем пурны шине философиле бұғашы. Шу чандалыға санланы жүхнеде унын илемліхне мар, хызен туемезене теп вырына құрашы. Шак юхымын ячиде бұр шан шуй, шабақта Анна Донченко жын бұрны жағы дартмады рожать. Ол демеже худ Китайра болна. Чигызықлы шу чандалы илемліхне санлама хураба журы тесімбе жешу зугурна. Сыртсембе варманзене чилай вғыт тенгерме булать. Мабиде келеші, беді интереслі. Китай культурбе бірле, болма, шибақрақ куба. Ахалден мар Анна Донченко үгерджексене терге евро сталана. Ресторан туны худу зугурна. Сорода ахалли мар минералдан туны скер. Бұл худ шинже частип меннебе шакелемле ерзем шуралашыде. Үгерджек менле буласы кашненжех көтменлех теть художник. Үнерші усталықне Китари дедлі варені учрежденінче туптана. Пекинри тенжебе баллы вакпазимес пейзаж академиинче де білуіліне. Шагын бек опыт пара шере Анна Донченко жеш монашланма булдарать. Китай университетем чынақта безем манжылышпа урықлат интере бұрнашы. Тубышпа анжақма чунебе бұрнашы. Шамбаты шак картинзінже курма булдарат бір Китай халыхен оштуеме мәлерекене. Анна чул үгерзік тартын бірі. Чулра, мен курма булать. Чул. Бірна кашны күн курат бір. Шавчула юратса он форме не адопна. Тасне адопна. Чынақта чулсыны телензеп мабылат хитре. Чуна илердет. Кударанчене Анна регионзене тухса жүремейн куравзе мускавраже жертне Шубашкара елне хыне еврлі опыт. Үнерче самахибе Китай культурине онланма республикара бурнаганзене евр бульме. Мөнжін десен чевашсен авалхи шырулы хиде паллы зембе, руны зембе жихынна. Самахма экспозиция паян юлашки худы шлет. Палла жастегензене наци библиотекинжеге деші. Чеваш ен галарымбали Вероника Павлова, Святослав Петров.